nang baningkai giri gijong kikpa mo kama weu khna abo sha kem hasnong balap ba utu ya kapisana ki marjan adalah kli u medan kemi don kpa wa ho dan medan ipa shei pa jomya ai pa li samir ikhwai shiteo patwanieng utara ma hasnong ong lalu kpa jomya u sempat kuma sempat khwai dok kha sha me kata malabet de khambun kapur bu sempat dok kha tito time management tu kami bahati kumno piyat kum kibam start dai kum kibam start dak basil spa ya kapor la kalong kami ki pa badi ki khun samla ru kum ju ini kapor ka khot ya ka jiseng samla balang ning kedat bagin shim ya ka benta ka jongki bat nga kerparu ya ka si society dihar bagin long bala ben kreya Nama bala no kasngi lasang krian tipi kwa kasya kajar kan kopi ru pila banyo ni tigidukan ke bala buang tai ki stalls kila pen kre kerpang na ke benta ke jongpi tigidon gidona skat ke pila banyo na jokarung tapi kwa banno senyang kat ke pila na ke benta bantai ya ke yeng mani ni Lada ki leader nakamokhar chat si union lada kila poi sebab wan ha ka benta kamon jong kanika stage kila wan chakmat ki leader nakaliang jong kamokhar church CE union kumjuru naka nongpo berni district standing choir I leader jong choir ila wan chakmat lada kila adon hang ni lada kila poi
Check.
memiyangi tro pensyai ya jing im jongi atrai trai duai ya kari toyeng banda banginlah na jing sniu bat ki jing ma Kubli shibun ya ka choir yang sing samla balang ling kedat. Hey ho. Bagin yo ay kajing ada kajung blay kabakong san kadai kajing penrit. Mah bagin ya ta kajing skowret ta kajing penrit kajing ila dia khwat jung blay ban ai tilut hau. Pada hang ta ngin siyo ya kajing ada kajing sumar kajung blay. Jadi keporban yang khotlo saya ka si society dihar bikin ai ka benta kajung wan kalian kajung ki. Yang kerpat rugam ju ya kasih society dasar makin long ke balapan kerja. Bal ngishim ni kalat banshu pentep pi ki perlok ke kela ke baar kadang don. Ha ka debat ka jing khoi jing ruai ha ka ke janmiet ha ka ke sngi ke bekerpang ot nyo buji shaleng gindan ki musical group ki baper ki band ki baper na ka benta ka jong pi. Ka bagan top na ka whimsical group shat jing shai gospel band Day mapi shisha el maulong nang tangin dandu yai kentulen mau pnyang. Bat hadirin kata kaban kebakat the worshipper. Kita ilong kendiat tang ijing pensngo shapi wepi wei ba ha ka benta ka ba ar juga jing koi jing ruai ha ka janmiet kini ilong ki nong ruai ki bani shim benta bagi kenhun ki bani shim benta shibin.
shalom ka bakodon kung tatuan bandiki umbain panjatay ka mensim Kevin om siang shushilende jing
Beli sebuah ni pika kuaya jong kasih society dihar kum uding harut ki Bandan ha ki ki jong try bano pedem jengi Jesus Christ. La ka eryong kawan la ki sao ru ki lalat ki labanwan. Handrai ha baki thiet ki su thiet ha utrai. Pinla ban shlan wa nak lentiat kanang jengai. Jadi kapor na kaliang jong ka si society tasar kin shim se ka benta ka jong ki ban ka kerpat ru ya ka special number na kaliang jing seng samla balang paham rio bakin long balapen kre. Watching is
Rishbun ya ka choir jaga si society tasar jubilei tu yaro. Kasang mesti spotlight ker khot ba ar kong kumen sim jonga tu ker khu ya utrai but what klet ya ki jingle bha jong u baro. Tini kapor hagarensan idon ya ka jiseng samla balang paham rio ke banai ka special number na kaliang ke jongki. Yang paru ya ka choir jong jiseng samla balang paham sim bagi long balapan kere. Halo, halo, halo.
jahatnya lawan yamin bun sin nhai klen en ban jing chong me atrai ya nga cam sen lên đen tang Giêsu bala ben hun yai kha men sim jon nga jing men bai krau Giêsu me ai Giêsu bala ben hun yai kha men sim jon nga jing men bai krau Giêsu me ai nga ai tu bang jing so pa berthei ngai ke that ya me trai tu jing ai e ba jom me ya nga ben lon thêm mai tang Giêsu bala ben hun yai kha men sim jon nga jing men bai krau Giêsu me ai nga tang Giêsu bala ben hun yai kha men sim jon nga jing men bai krau Giêsu me ai nga Kulai shibune ya ka jiseng samla balang paham rio ek tu jingwa ke bapi pilai. Tang Giêsu bala penhun ya ka jing im jonga. An hen ka por bat klan pen slam shu an khot ai ka kwaya jong jiseng samla balang paham sim begin sheme ka benta ka jongki. Balang karpat ru ya ka kwaya jiseng samla balang nong jri begin nong ki bala pen krea.
Kembali shibun ya ke choir jong jing samla balang paham sim ri jing suk jing pen pau arpu wei ti ublei nyat no e jing jau umat baro ne hikmat jong ki ba jing yap kanum long shu lem ni jing sngosi lem ni jing yam lem ni jing pang kanum long shu
kita ki bamenshwa ki laletno. Yani kapor hagaransa niladon ya kwaya jog jiseng samla balang nongjri. Di hadirin kania ngakarpat ya kwaya jong kenongpo Beni district standing kwaya bekelong ki balapan kre. Nakaliang ki RBCF Shillong Lekladon bangi hang ni hang di Kalumpung di Kapor ngakarpat ki ilida lawan wan chakmat kena bagin sutu befladon hang di Kalumpung mo.
Anda berkencang buim jungang berkai benda Angel nengki waya roki da pensawa dan bagi riukut baroki wai hosana Nur wai haleluya Utrai ulam kaburam syaduki Anda berkencang buim jungang berkai benda Angel nengki waya roki da pensawa dan bagi riukut baroki wai hosana Nur wai haleluya Burong yuble Jingle bell, jingle all along down you play. Padang Bashe Kondang kapal hapeng hapeng. Hey bakrau Ang jua Gentil nang Syaki harta Syaki harta Kublai shibune ka kuaya jujun sang samla balang nongdri ka warwai shapang ka jingit ublai. Madu belaban kelet ya ka gospel yon lai ka khat bakhan riu. Na bau blai ula i kata ka berthai kat bau la ya lau khun belakha marwe. Bau ru banget hau. Unum jotshu Henry unyo ka jingim bam jukut. Dia ni ka porpat syukur pat iki volunteers lelaki yo iki tiar kinu di wan rap mission stage kena begini yo pen bena kloi bagi try ki baja iki tiar kini yo kloi iki jadi kapor kerpat pat saya ke choir nong po berni district standing choir begin shim ya ke benta ke jongki Badhadien ka nongpo berni district standing choir kaya choir jong sing samla balang motor ke seshimi ke benta ke jongki dengan kerpa diki bikin long ke balap kriya lupa. Hajing ya dan
Kumishbu the choir, Nongpo Bani District Standing Choir, Yalam Yanga. Wat hateng, ida kwa haka ketien mong gijong yo try, tu try Yalam Yanga. Dan telapoi haka bentar kalian tiga jingim bunsin ya jadi di shkmat ngibu yo try sedien. Jadi kapor pat klub penslam show on court saya balang mau tawar. Bang kerparu ya ka choir jong mau Church Union bagi long ke balapan keren.
ki jing long ka ba ichli hey ho da ken mo long wat ko pa so sarong baha ken ga ski ka pop kan lap ya pi hey ho da ken mo long wat ko pa so sarong baha ken ga ski ka pop kan lap ya pi ho ho Jing shisha erangi kuno yakata oh hui bishni bihun la oceana bahokayen bakuhanta oh hui San kapor ka jagi Jing long ka ba ichli hey ho da ken mo long wat ko ba so sarong baha kher ga si ka pop kan lap ya pi hey ho da ken mo long wat ko ba so sarong baha kher ga si ka pop kan lap ya pi ken det ko bor ba ba ha kish ko chom uk ba Shisha kayen hanta Kubli shibune ga kuaya jong ga jisik samla balang mau tawar syapang u Joseph. Ubulai pen kre Joseph nak thliu bon kiu syaka kedan ke bah lor tam. Moh bun si ni bulai pen kre agi hagi penta ke paper ga jingim ga jungi. Kubo pen kre yu Joseph nak thliu bon kiu ka yeng sim. Kum taru ke pen kre ubulai ngi pi pi dan halak jong benta hapra ga jingya anti ga jingim ga jungi ki brio. Di keporpan dengan kuat saya ka kuaya nak mau kar church CE Union bikin share bikin bentar ke jongki badi kata ya ka kuaya jong ka nongjri nongpo presbytery standing kuaya bikin nong ke balapan krea.
sao đông cái leng sa cả bờ thấy khi chính sneak cái lá nang rai bắt đi sợ khay khi jing cho jing pra ki ja ki si man tha jing kus lai ni mat ha mat la ki ja ka Haba peshe ki long yin long sen jong yi Jing su ka pen chai manu kin ba yo hi Jing du jing ker men se shai Ha tu om day bang yi la klet yu ble Ben simba ku yu ble Tu ben them mai ni Nang la por jong me hi Ba nin yai long ki sa ki Jing ben em ba pla Sha ki wei ban pen la Ba per taken ma ni jing it ba shi sha Kabalang kubor ayu parenta Haber thay badum badap tang jing tha jing ker man utrai uk min ti na pa jing shai gospan to yang van lech